occupe. Toi, imbécile occupe. Tiens. C'est quoi? Abane à la vie le noja. Et tout est dans le monde. Ça veut bon ko la abi muso soro facilement la vie ko na la muso fila saba nani po woro. Ore ni ani zambila di. Hali kele hali le muru fere la kele ni ma woto. Ore ka wa wela. Wo ko ga bi ni la. O ti ka wa don no. Yo ro ko muso wo fle. Fere doron lo. Ha? E me te ay go pa di mi gani no fe we vali la te se ga do. C'est comme a no toro quoi. Mais mina yoro ni fiena. O la kilisi do. Kilisi te sa. Ma ko be woro ketugon mi ko be la quoi. Ya siga je ka to la doro. Yoro ni do te mena sanna par exemple. Ni atemena doro e ka bol doro. Ya he goromne imbécile occupe. Non ni fodoro ya bani nan ko imbécile o kibu doro ya bani ne go dama min soro imbécile o kibu la ne er ta ga don er bana ay atu ko la doro itega da kana doro ko imbécile o kibu i wa doro wa ko moi aussi ay na aga no doro la mo bi jani ma wallahi ko imbécile o kibu abana 1 minute il t'a trop il va faire imbécile occupe avec numéro 10 mois 1 minute mina assistance ma sœur ça va imbécile occupe Toi, imbécile occupe. Tiens. Agara tout dit ne ba Avec quoi imbécile occupe. ala ya fama go ya fama ga ta yama i waro niveau do wa te foi do dugula agara tout dit il va beaucoup ni ga beaucoup imbécile occupe tout no fiena ni mo fiena nga ta fo deni na ko jetam jusqu'à 6 fois c'est donc non il va comment nous bolin non nanga ta sa dore bina dore na na mo jere quoi ay kana wuge wugana ge boli de o numéro 10 numéro